Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentaka sengi kilong. Pendap ukit yaka intensive boot camps penkrek nak benta ke jingya kop first round. Tenra ke Maruti France ya ke auto mensau laingut. Mentoi syu bande syu sam kubis ngobha kinong rep syakipat ba. Ban an kendang lot ke SMB ya kinong di madan nadu lajom kra hadu lum syatsi. Bat menta ngini phai syaki khubor ke bakham bania. Kajing kende syadam bat kajing syong shit pasir kai kalak kelanding hapadeng ki samla ki balapoi na keleng kiri ke perthai ban syim benta ha kijing ko pruai World Championships of Performing Arts W Copa Arhajar Arpun Reu ha Las Vegas USA ha ka khan reu tarik Naitung. Hakini arts ni baladap la ai training ya baro kinong ruai de kinong hikai batbet kari Amerika bat na ki wei pat kiri ke perthai. Kumju ki officer bakan sai na ki company ka put katem karwai ka siaw bat ka shat ka kemen kilas no okti ban pasat jing start sya kini ki samla ki bala poi sya kani ka lumpung ya ko ruai. Usamla kit kupar nong si ju bala ra ya ka jing job na ka jing ko ruai ka surkun ut season 3 marway hilngong ulami khmat ya kari India bat ki pat ba ka Jylla Meghalaya. Uni usamla ula shimbenta habaro ki training ha Las Vegas ta ka jingmen bat jing rehemen sim ban poi syaka thong ladu. Kini ki training kila play jingkhang ya ukit kupar ban yakendu ban ya sam me ki dustur ki riti ka kor ka buram hapadeng ki para samla ki bana ki wei pat kiri. Usamla kit kupar nong sit ula pen I bat pen pau perthai yala ka akor haba ula ai ke jing sngongu ya baro ki baladon kti ban sam mi ki jing start bat jing shampang ha u ha kini ki arsngi balala. Ka kenhun na donbosco Media Network and Television ka kitbok ka duai bat ka ai jing kershan ni usamla kit kupar nong sit ban poi syaka kenjang bahajrong tam ha kani ka lumpung ya ko ruai W Copa bat kan yai budin ru ya baro ki program ka W Copa hadu bandawai ha ka arpo wei tarik Naitung. Laingut ki breu ki lamen saw ha ka wei ka jingja accident ka balaja menstep ha ka por pemba khandai baji AA ha surok ba NH6 ha shnong maudiang umri boy district. Hadirin bakaway ka auto rickshaw kabadon ya registration number ML10C6619 kala sya tenra hakaway ka kali Maruti Suzuki France ka baklempat don registration number. Katkum ka Khubor balayo lum kani ka jinget takhu kala ja habakani ka kali kadang hiar na Shillong sya Guwahati. Kipat ba kibala sakhi ya kani ka jingja kila ya thu ba ka kali Maruti France kala nya stet palat put bat kala lek tenra ya ka auto rickshaw ka bala julor jur na ka jingya tengku. Lai thu ruba hadian ka jingjia unong nya jong ka kali France ura persang ban pet na ka jaka hendrai syam lala namar ka wei na kitayar jong ka kali kala bethei. Ha kani ka jingjia laingut ki basyong ha ka auto rickshaw kila mensau kat ba ki basyong ha ka kali France kim syam la mensau satya. Watla kata ka kali France kala julor ha ki benta basya khmat. Marayo jing tip ki pulit ka nong po police station kila poi mardor syakate ka jaka ban penlong ya ka jing tokit halor kani ka jingja katkum ki kendon an. Ya ki bala mensau la penkit no sya civil hospital nong po ban yo ya ka jing sumar. Ya. Kun mai hai. Ha betul. Bosco. Ha Bosco. Ha le tu lah jing nong bang.
Namar ba empoi dashu bandi yaki kubi na kajing hiardor palat put kabala poitang artengka shikilo kinorap kilarai kut banchu sam sngo bha yaki kubi shaki pat ba lengba kinong yalam joka Hill Farmers Union haka khan riu tarik Naitung hasor Shillong. Palat riu 1000 kilo ukubi la sam sngo bha shaki pat ba ha State Central Library Shillong. Na kajingklan kiti Khubor sorkar ki badai pet ya katanat karap karyang Farmers Welfare Program kadi kathet kakai pateng bat kiwe kalabu iginong rap ha kitan lum kari khasi jantia ha ka apot bat ka jinjar tra kabalaya lam yaki banshu ai sngo bha ya ujhur ba kila pendut bor bat bor spa shaki pat ba ban ba mujae kani ka apot kabala link shop iginong rap ha kani ka Jylla kala banong ka sin ka baningkong banja hari India baro kawe kasyak palang ru ya ka doonut mindset jang ka sorkar Meghalaya kabatit bom tit ksing hanong ba New Delhi ban penbenapat ba ka imsngi na kabanta ban kentiu ya kinong rap ka Jylla haba peliu jing mut pat kinong yalam ka Hill Farmers Union uba alfon birth kharsinti ulaong na kaliang ka seng ka penpau ya ka jingdiaw ka bakraw na marba ka jing hiardor ukubi bat kinong rap menta ka sngi khat riu tarik Naitung rengkat kajinga trelang ki dekot ka Hill Farmers Union kila sam sngo bha ya ukubi shekipad ba ban ya gaba uput halengkha na khaliang ka union kila kerpat ka sorkar ban phai khmat shekinong rep hakum ka ni kapor ban lingshop ka apot ha ka jingim bat kingat ha ka jing kordet ha ka yo ka kot bat ka kamai kaji kum unong yalam jokinong rep hadien bang ilayo ban le jingo ban ya kendo ikinong rep hapo lingkha kadai ke insol bat kadai ke jing ngorem ka ba thang ka mensim hadu kata-kata bantip ya ke jing sisa ba mentaw ada ke jing prut ka bangi sitit ka por badang khna sitingka ro kala kiudor artingka tehendrai ban ong bo kubi bangindi artingka sikilo ngasngau kata kadai ke insol tedi nomor kata kadau kani ke jingmi jongi kalong ba namar bangi kendo ya utu nong rep aku tu kasengi uong ba ngim ku acu ban ot namar ba kabai kit kan ngat kabai kali kan ngat kabai daju kan ngat bat kabai bella kan ngat jadi namar kata kadau mentoi cu ban i halum namar ba kakta ya ka jingnut ke babon wi nong rap ubatai wa jing khen kumni ada shis pa nur ngirap hakalingka naka shis pa nur gila ban penmi hendriu ton ke pemut hendriu 1000 kilo Telada hendri 1000 kilo la kumno katkum ke jingkhen jong uong ba ngihap ban pelut kumba hendri pau 1000 na ka bentaka sis panur tementa lada hendri pau 1000 ke investment menta lada ngidi artingka kilo na ka bentaka hendri 1000 kilo ngi otang khat 1000 ka pemut ke jingdu nong na ka sis panur kalong kumba 1000 kata ka de ke jingkhen ka ba shai ba ka ba kinong rep kibu jingkhen bat kipen sngow ya kani ke jing Tena kata kadau ya uni kubi kisirap lai ayam. Kamut hakapor liur nangta hakapor sendrai bakapor em. Tiuni umar umi bet man kasngi hendrai kani kajing kelalong mentala arbenai. Hendrai ki nong rap mentai ki sngo balakut lat. Namar ba kani kapisa kreng si kreng na po bank kilafon badai ban siuno ya ka kisisilon. Tikidi kini kijing ka baki nong rap ya kendo te utu nong rap aku tugas ngi uang ba alfan nada fidan kali banya ka bangi putang banya ka ba uni umar uput hapo lum ka bah bangi sam a chiki ba kata ka de ka message ka basai na kinong rap number 1 number 2 uang ba ngi sumar yu ne umar da ka jing iet ladang yu i badan ba bread yu kubi sa surak ka pang ngimpang mensim te namar kata ka daw habangi sumar da ka jing iet ngin airu ya kinong bam da ka jing iet Henrengi ha kajing start kajong upat ba bakat kani kajing ka bagi nongrap ki jongi ki kendo ngimtep namar nangi artingka dangi litiet apo nakisnong ni kitaw kajong dangi litiet na euro upoy lai potingka tingim la ban sutu ya kani ka market strategy temenen ka sngiru ngilawan kendo yo DC ba ngi kerpat ba unpa ya ki officer ki ba monitor ya kani ka price namar ba ya udai ki kedon kedor ya kompniang kidon kedor ya khau kidon kedor ya ka sini kidon kedor telesi la kaliang jo ka government da kala ban monitor ban sngouthu katno ka input price jong nong rep tenga tharai ki la ken ban ong bang kani kedor jong umar jong ni ujur kamdei banduna katta tingka namar mentala rangi ken upan rupai sandru tingka ubro kili rungim yo odor ubit rungim yo odor
Khubor ka Shillong Municipal Board SMB lengba ka hukum balapan mi da Chairman Town Vending Committee and Chief Executive Officer. Haka khandriu tarik Naitung kalakhang mardor bande madan harut surok baro shilenter ki surok nadu lajum khra dhan kiti Barik Junction Panong Light Park Red Cross Laban hadu lumshat sngi. Yakini ki jaka road surok kasorkar kelapan benar bakim day ki jaka bandi mar hamadan kenang ban aila dikipat ba bad kali ban let ban wan hakidenti bakului lakhang persya bandi mar hakite ki road surak balakadau haneng ya kinu ki balik persya ya kini ke hukum ki buat bapenya ya ke SMB kin pendankam deki kendon jangkaan Meghalaya Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Scheme 2023 lamanaru bansya kini lut ya ki mar ki mata Labatha ikinong di madan kipalayo yaka Certificate of Vending COV kin riano syakijaka yo baka sorkar kalamang kerpang nakabanta jongki hapo kakhanyo tarik nailar ar hajar ar punriu. Yakinong di madan harut surak lajum kra dhan kiti area Barik Junction Panong Light Park Red Cross Laban Lumshat Sngi lamang ha SMB parking lot dhan kiti bat ha compound of Brightwell Bangalore. Na ki jingmi bun ki khubor ham saya ki khana antar bat ki khubor artatin ya ka jing thmu bat jingmut jing perkhat ka sorkar Meghalaya shaphang u uranium Menteri rangba kontrak kes sangma haka khandri tarik Naitung ulapan bena pat ba da ka baong menta ka sngi ka sorkar Meghalaya kala pentikna da ka sur ka basyai baka yeng scam triang ban persya ya ka jingti uranium ha ka Jylla Ulapan benaru da kabaong ka sorkar Meghalaya kan sarai da ka resolution bakan persya bat kan khang ya ka jingti ya u uranium na ka Jylla. Ula banjur da kabaong ka sorkar Meghalaya kamsham menjur banti ya u uranium. Ula yatho ka resolution kan sapan syai kedar ki pat ba hakanu kanongrim ka sorkar Meghalaya ka yeng bat kan penkut lut ya ki jing artatin ki khubor hamsaya bat ki khana klem nongrim. Ula ongru ka sorkar ka sngautho syai baka maryang ki saudong saukun bat ka jingtieng jing siir ha ki jingmut jing perkhat jang ki pat ba kin bun ladati ya uranium ula penkut. And during the short discussion with the press had asked him about the situation or the stand of the government of India in regards to uranium mining in the state of Meghalaya. Dr. Jylla Singh had clarified that government of India has not made any decision on that matter. And the government of India is still examining, but no decision has been taken. This was not clearly mentioned in the press, but his statement is very clear that government of India has not decided on any step forward. Number two, I have made it very, very clear number of times that the state government, especially our NPP-led government, is against the uranium mining. And that we have made it clear that we will oppose any form of attempt to have uranium mining in the state. Yesterday, I had a very detailed meeting with a large number of party leaders from the NPP. And in that discussion, apart from many other subjects and issues, the subject of uranium mining had come up. All the leaders of the NPP have suggested to me that the state government and the assembly must unanimously come out with a resolution to oppose the mining of uranium in our state of Meghalaya. Based on the suggestions and the decisions made by the NPP leaders in the meeting yesterday, we are moving forward and we will be working towards passing a resolution to oppose the mining of uranium in our state, to show our commitment towards this decision of not allowing uranium mining, as we are aware about the different implications that it could have on our people, on our environment, on different aspects of our forest, and the overall impact that it can have on the people and the future of our state. And hence there are too many risks that are involved. And hence we are very firm, as I said once again,
that we will oppose the uranium mining in our state, and we will work towards passing a resolution in that aspect. Thank you so much. Da ka jing thmu ban pen priang yar ya ka khubor ha pedeng ki pat ba nong shong shnong ka ribhoi district shaphang ka jing koridor ban penrung kerteng ha ka special intensive revision SIR ha ki electoral roll ka office UDC election branch bat ka office district sport ki la penlong ya ka jing yakob marathon ya ki samla shenrang bat kan thei ha ka khanri tarik naitung hanong po ka jing jrong ka ni ka marathon ka long hadusan kilometer bat la jer kerteng ya ka Run for SIR. Kabala sedang na Saidan bat penkut HNSCA Indoor Stadium Lengkedai Nongpo. Hakani kejing Yakob mare la sakhi kejing wan ni benta jang ki spagut ki samna shenrang bat kanthei na keleng ki benta ka ribhoi district. Nalor kata la sakhi ru ye ki he officer jang ka district kilami ban mare lang bat kinong ya benta kum kadak ban aimen sim ye ki samla. Yakani kejing Yakob Marathon lakawe lama daga kong balakenti rani additional deputy commissioner Ribhoi district ha kejing dan lang uba Andrew L Merthong assistant commissioner uba Gamaliel Millim assistant commissioner u Akash Marak assistant commissioner uba Bobby L Nongbet district sports officer ki samla kan thai bat shenrang ki bala wan nishim benta hakani kejing Yakob ha kamare thong na kisam na kenthei ka Jenny Ramde kalara ya kanam lado bud saka dakati kendai bat kasamla Juliana Bongrung ha ka kerdan ka baar barbalai katba nakaliang kishenrang lara ya kanam lado da usamla lapen kraw thaba bud sa ukor barlin doloi batu Vincent Dea ha ka kerdan ka baar barbalai kini kinong job kilara syagiyeng ya ka busket ka bada ka song pisa marhenreu saw bat ar hajar tengka. Happy to see all of you, and we are also very excited to see who will win this race. So with us here today, we have Madam Rani. She is ADC in charge of election. We also have Bamadim, Bamara, Bakail, the sports officer and other officials from the sports department, and our staff from the office. We have conducted this run today. We have organized this marathon today basically to spread awareness about SIR. How many of you have heard about SIR? Just raise your hand. SIR, Special Intensive Revision. I mean, all of you who are 18 years and above, I think you already have an epic card, right? How many of you have an epic card? Kadang mo nabi ibu epic card. Jadi baru kita ada epic card, try pila ayo pendak dengan form ini kisni, pelalai dbmnTv kilawan. Dan kalau kepada kamu, ini kita ki concern. Kita kira responsible citizen of India, mengidai ban pentumai dan ban berpendak yang ada form nang bapa keteng kejoki, bapa keteng jolo beladon yang ada dekat kalau duduk dan kalau syarat nang untuk electoral. Keteng jom itu kita nak electoral, dan itu kita bala participate dalam election, kita bala berkabut. Dan keteng joki kamdon, kamu ketu bapa shisha, kalau kawai ni ilat tikna wapi pembe ino sosio mukura dari India, dari citizen dari India. Kalau kata ya baru kita lah khas dalam sedang, kita don yang epikat ini tua atau kita yang kena message ban itu kita parle, ban pendak perform, berkendet saya kendu ikbiano dan kendu ikir abasno kijoki, but lingba joki pila ban kelish panggil form ban pendak pada. Itu kita kena barang sudah keras dahulu bila akan apply dengan epic. Tapi kita kena apa lagi bang pada keras dan kita dengan sana I mungkin kerja awareness kita sedang kita buat. Yang kena sekarang bagi baca kena jingga mana marathon mentasmi kami organize ini akan spread kena message. But harga juga por ni wish yapi baru all the best. Ikut tur bagi perkiar lagi kita sendiri. Kamta mai kun Samla bagi daga dan quality jumlah kam jam nani dan maintain ya health ni kiar ni kita jumlah kita di penjat yang hendak hati joki kamta mai no drugs bukan ke port bagi ni dan kita ke jok bagi kita tapi ikut jumlah kun Samla itu kun Samla kan kiar daga taru batun juru bagi kita responsible youth to contribute dalam tak ke masalah berapa kita ikutin dan Belum ada
Baru bensin. Bat da kitu ki khubor nglapoi shikabakut tarhadu bangin daya syambiang kublai shibun.